Gdje ste ljudi, evo raspon u Minecraftu. Danas sam se malo pripremio jer ćemo posariti na brzinu Mellows, a onda se bacamo na gradnju kuće. Ovo je krava. Ovo da bi Mellows, neću Mellows, ja svoj Mellows, ali neću izgubiti ove. Glina. Tad ću morat glinu prvo pokupiti. Clay mi je bolje. Što ću pokupiti ima glina? Glina. Au. Ko je to vrak? Ok, ovo je već dosta. Samo da uzmem još jedan. Super, ajde. Isplati se. Sjajno. Samo malo. Cheesecake sam jeo, ali ne ovakav. S time da mi je zelo loši od onog kak sam ja jeo. Čak sam treba torčeve, možda sad ne trebaju. Tako. Ok, ovo je sad dosta. Čak i previše gline im sranje skupljam, ne znam zašto. Sad prvo i trebate obavezno praviti ovo i šest, 7, 8, 9 i 10. Još ću morat tu skratiti. Tu ću skratiti. Iako mislim da smo ja, Mirena i Ana Marija za vrijeme večere negdje na ispod. Normalno da se veselimo proglašenjima, jer čekam, mislim da se riječimo toga i da ona najviše Tak. Uzbuđen sam ovoga što večeras proglašenje pobjednika i to. Će biti svi sretni i zadovoljni bez obzira na to. Tako. Imam za Iron Sword. Sad idem pogledati da li je uopće tamo još koja krava. Dvije, dobro, super. Bar imaju dvije. Da bi mogu napraviti farm, ova je zaglavila. Sorry. Nisam htio. Htio sam. Ima još koja krava. Samo ovca. Još jedna krava. I to je to. Još malo drva.
večerašnju večeru je 10. Osim atmosfere, večera je bila savršena i jako ukusna. Moja ocjena za večerašnju večeru je 8, a mogao bi otpjevati pjesmicu od prošle večeri. Nisam zadovoljna kako se bila domaćica, nisam bila svoja sloboda. Moja ocjena za večerašnju večeru je 10 i po meni je Ana Marija bila najbolja od svih. Moja ocjena je 7 za večeras. Nije mi se svidjelo kad idemo uopće, je bilo u redu, 10 je bilo fenomenala, ali domaćica je bila... Ne vidim koliko bi traje epizoda. 5 minuta, daj, to mi troši vrijeme. Mislim, ne troši mi se, nego sporo ide. Zbog mene kao domaćice ja sam bila ono... Kako sam bila, to kaj sam bila. Tako. Došlo je vrijeme da kandidati saznaju kako je tko prošao. Samo dva. Tako. I sad mi je to skoro naraslo. Da, ovo stavim to unutra i da malo još samo sitno da proširimo našu kućicu. Tako. I to će mi biti ulaz, jer je ovo već skroz naraslo, pa će mi to biti sad ulaz. Ne. I ovo je moje. Da ću uzeti. To ću uzeti. To ću uzeti. Što ću još uzeti? Mislim da to sve što ću uzeti. To da radim. To. This